uNkulunkulu encwadzini yeTaga ucela simanga sendvo, uthi ndotsana yami noma ndotsakati yami, ngiphe inhlitiyo yakho. Uyabona Nkulunkulu, ngetulu kwekucela into lesekhekhini noma esikhwameni sakho, ucela lingekhatsi lakho. Yini uNkulunkulu acele inhlitiyo? Ngilokuthi mawumnika inhlitiyo yakho utakunika impilo yakhe. Impilo yakhe uNkulunkulu utawubona ukuthi inekuphumula, inekuthula, inelikusasa, inelingunaphakade. Ngiko uNkulunkulu uthi mawungipha inhlitiyo yakho, hayi imali yakho. Uthi wangipha nje inhlitiyo yakho, ngiyati ukuthi konke lonako ngitakutfola. And wangipha lokwakho lonako, nami ngiyakunika kwami lenginako. What an exchange. Akakubusise uNkulunkulu sisahlanganyela kuso senkwaselisuku sakavuka udle. Sisithole encwadzini yemakhosi ekucala sahluko 19. Sicale kuverse 3 siye ku4. Elijah wesaba wabalekela kusinzisa impilo yakhe. Wathi kube efike eBersheba kulaka Juda, wayishiya lapho inceku yakhe. Yena wachubeka wahamba lohambo lolwamthatha ilanga lonke aya ekhatsi ehlane. Wefike wahlala ngaphansi kwesihlahla semthanyelo. Wathandazela ukuthi asale asafela khona lapho. Wathandaza wathi simakathe sekwenele. Sale uthatha kuphila kwami kude lengcono ngako kunabokhokho bami. Sitawuphinde siyibuke lendzaba ngekugcinwa uNkulunkulu. Kepha lamhla ngifuna sinake nako. Mangabe ingqondo yakho ingekho esimeni lesikahle, awuthandaza umthandazo lokahle. Elijah waphazanyiswa yini? Ingqondo yakhe yaphazanyiswa ngemagama akusiwe amasotsha. Beka kude amasotsha aJezebeli bekagibele emahhashi. Kepha lisotsha lelikhulu leledlula lisotsha leliphethe isibhamu lihamba ngetinyawo ngemagama. Elijah ugijima kangaka nje ingqondo yakhe ayikho kahle. Uhamba langa lonke kepha uyehlathini uyehlane, ingqondo ayikho kahle. Sewuze uthandaza nemthandazo longasiwo, ingqondo yakhe ayikho kahle. uNkulunkulu akashongo ukuthi Elijah kudzinga ukuthi uthandaze kakhulu kuze utothola isombululo. Akashongo ukuthi nyalo kufuna uzile kuze utothola isombululo. Kepha uNkulunkulu wendani. Mawufunza verse 5 kufika ingilosi ithi vuka udle. Udlani Elijah? Verse 6 uthi ngasenhloko yakhe wabona licebelengwane lesinkwa lithoswe emalahleni. Yeyi, eceleni kwalo kunenzebe lenemandi. Wadla, wanatha, waphindze walala. uNkulunkulu akamphanga ijuice, akamphanga namnede isoft drink, wampha emanti, wampha nesinkwa lesithoswe elahleni. uNkulunkulu wabona ukuthi inceku yami kade yagcina kudla lokuphekeke kahle, lokuthoseke kahle. uNkulunkulu wabona ukuthi emandla lamasha ngeke wathole ngekuya kulomunye umthandazo. Elijah ngiyacabanga ukuthi wasuka kunayo umthandazo wokwehlisa umlilo, waya kunayo umthandazo kuyakwehlisa imvula. Lamkhathini ngiyamsola, ngiyacabangela bekadla bo take away, bekadla kudla lokuvuthwa kubo 10 minutes 20 minutes. Ngiko ingilosi yamlethela kudla lesekuthoswe emalahleni, kudla lokuleletele, kudla lokuthethe isikhathi kuphekwa. Kwendekane emva kwekudla lokho kudla nekuphumula, wabuye emandleni Elijah, wavuseteleka. Sihlobo sami, ubohlihlola ukuthi kudla lokuphekeke kahle, lokuleletele kahle, lokuvuthwe kamnanzi ukugcine nini? Ubuke ukuthi kuphumula kahle ukugcine nini? Nako la kunemandla akho lamasha khona. Emandla lamasha abuyiswa kuthi kubuye ingqondo yakho. uNkulunkulu ubuyisa umphefumulo.
kuze ube nemandla ekuhamba futhi ufeze lokho uNkulunkulu la kumisele kona. Amen.